إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlarida yashatgan, shusha alamlarning xo'jasi bo'lgan Robbimiz Alloh subhanahu va taolaning bir o'zinagina tegishli, aning rahmati bilan, ul bergan tavfiq hidoyat bilan aning o'zining yurtuna jildik, aning zurlarga, donlarga zikr etirga, tasbih aytirga, ham endi aning ko'rkam oyatlari bilan va'zlanirga, taqvoligimizni orttirga, hem türibizden çıkan salavat şerifler de şuşu dinni bizge üretip kaldırgan, halalini haramdan ayırga yolun kursetken, süykli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna, ana ehlil beytine salavat şerifler barıp erişseydi, ve Allah'ın rahmeti bilen, Allah-u Teala'nın en hayırlı cuma gününe uzun zikir itirge deyip, vaazlanırge deyip, Allah-u Teala tağın bir kat bizni jidi. Hamla şuşu cuma günündə də biz Allah'ın ayetleri bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin körkəm faydalı hadisleri bilen biz imanımızı nığıtabız, taqvalığımızı üstürəbiz. Hamla Müslüman kişisi de şuşu cumada bir atnalık Rusça etsəgini patbitka, ilim alıp, özün dinin tağında nığıtırga tiyiş. Hamla bugünkü vaazimizde de bik de hamiyetli bulan Allah-u Teala'nın bir isim sıfatını alıp getirbiz. Bu isim sıfatını bilu bizni türlü düşünkülükten, türlü depressiyaga birülüden saklarga yardım etetirgan Allah-u Teala'nın körkəm bir isim sıfatı. Bu inni isim sıfatını biz her barşabızda bilebiz. Çünkü Kur'an en birinci şuşu isim bilen başlanıp kite. Hatta şuşu isimge qarata ayrım surede Allah subhanahu wa ta'ala indirgen. Haminde bik köp hadislerde de kila bu Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahimli, şefkatli buluğu turunda. Kur'an'ı açsak da biz en birinci uqibız neşe gitip Bismillahirrahmanirrahim deyip şulay bit en birinci ayet. Rahimli, şefkatli Allah ismi bilen başlayım. Yani Ar-Rahman hem Ar-Rahim. Bizge bik de bilirge kerekli bulgan Allah'ın en körkəm isimlerinin birisi. Rahimli. Biz ko'ramiz, agar da Allah subhanahu wa ta'ala o'zining adam bolalarına bu dunyoda rahimli bo'lmagan bo'lsa, shafqatlik ko'rsatmasa, u bu dunyoda imonsizlarga bir tomchi suvda shirga bermas edi. U mundagı aның qo'shgan amrlarin o'tab yashamagan adam bolasına bir tilim rizq da bermas edi. Amma Allah subhanahu wa ta'ala rahimli bo'lganga ko'ra, Allah subhanahu wa ta'ala o'zin tanımavchilarga da, o'zindən üstün ko'rib yuruvchilarga da rizqin kimitmi. Bu dunyoda berib tura. Ateistına da, kafirine de, imansızına da, hamine hiç şeksiz imanlı bendelerine de. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyada Ar-Rahman, rahimli. Barlık tiriklik iyesine de Allah subhanahu wa ta'ala rahimli. Hem qarağız Allah subhanahu wa ta'ala'nın şuşu rahimligine, hem ol rahimlikinin əli bu jir dünyasına birgine ülüşü düşken. Nişik bizning bir
hadisda aytila, Buxoriy ham Muslim jiyintida hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İnnalloha miyate rahmeti." Alloh Taala de 100 rahimlilik, 100 rahmeti bardı. Amma de enzala minha rahme vahiden beynel cinni vel ins vel behaim vel havam de. Amma şunun bir ülüşüngine de, 100 ülüşünün bir ülüşüngine de şuşunda jir şarına, yani şuşu jirlikке düşürdü de, hem buldu de, kişiler arasına hem hayvanlar arasına, başka inne tiriklik iyaleri arasına de. Hem Allah-u Teala'nın şuşu bir ülüşü bilengine de, kişiler de bir-birsine karatadı, jellev sıfatı tuvadı, bir-birsine karatadı, şefkatli bulalardı, hatta da kırgı hayvanlarda da, öz balalarına karatadı, jellev hissi tuvadı. Kursek mene, kırgı hayvanlarda balalarını taşlap kaçmıyorlar, şulay bit. Alar da saklı, yarata, yani Allah-u Teala şuşa rahmetin saldıra, indire, kungilge kirte hayvanlarga da. Hem hiç şiksiz indi Adem balalarına da. Bu Allah-u Teala'nın Adem balalarına karata rahmeti. Hem Kur'an'a da karasak, bik küp ayetlerde Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün rahimliliğin assızıqlığı. Hatta ayırım sürede indirgen dedik. Şulay bit, Er-Rahman. Yani rahimli. Allemel Kur'an sizge Kur'an öğretken, Kur'an'ı bildirtken. Hem bik küp ayetlerde Allah Subhanahu wa Ta'ala Adem balalarına ümitsizlenmegizdi. Köpmegine hata, günahlar kılsağız da, nindigine yalgışlıklar işlesəgiz de, Allah Subhanahu wa Ta'ala nersedi? El-Gafur, El-Rahim de. Gafuy tuşu hem rahimli de, biligiz de, Allah Teala sizge qarata rahimli de. Nindigine günah kılsan da, qay bir kişi çünkülükке biriler. Şulay, ne gımır boyu iştim, tarttım, soğuştum, taladım, mina nindi tövbe bulsun indi. Mena nindi turu yol bulsun indi, nişik indi min meşit bu sağasına atlap gireyim indi, nişik min namazlıkka basayım indi, min bir şunun hatlik yavuzlık kıldım di. Ama Allah subhanahu ta'ala ayta, yo, el-Gafur, el-Rahim di, o rahimli di. Nindi günah kılsan da di, kuk bilen jir arasın tutarlı günah kılıp minim karşıma kilsen di, eğer de mina tengdeşlik kılmışı, mini hakiki ilah dip tanıp, mina gına ibadet kılıp, minden gına ümit itip, minden gına sırab, yani kungilini minim bilen gına beylep, Allah'ın emirlerini ötep, tıygan günahlarından tıyılıp yaşaysın iken de, şuşu şurga hatlik, şuşu tevbege kilgen vakitka hatlik, nindigine günahın bulmasın de, mini tengdeşlik kılmışı karşı alsan da, min seni gafı item de. Hakura cemaat, nindigine Adem balası günah kılmasın, eğer de ol tevbege kilip üzgerige tiliyken, Allah Teala rahim de, min rahimli de. Et-tevvabu er-rahim ikinci, ayette ayta min tövbelerini kabul eten de, çünkü min rahimli de. Mana bu cemaat bizge çünkülükke birilmezke yardım etetirgan en mühim ayetlerinin birisi. Çünkü Allah Subhanahu wa Ta'ala bizni her vakitte da şakıra nersege Allah'ın Teala'nın rahmetin ümit ettirge. Çünkü Araf suresinin 156. ayetinde de ayta ve rahmeti vesi'at kulli şeydi. Minim rahmetim de bar nerseni de şılga baladı. Bar nersene. Çünkü qarasa, çınlap da her bir nersede Allah'ın rahmeti, rahimligi yata. Eğer de Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün rahimligi bilen bu dünyanı tutmasa, biz kılgan buzukluklar, biz kılgan fahişlikler, biz kılgan günahlar sebepliydi biz ellen kaçan halak buluruydik. Çünkü bugünkünde kure biz Adem balası Allah'ın bütün şeyini uzdu. Şulay bey. Indi qaybir avlar da hatta menen şu Allah Teala bergen rahmetni de, rahimlilikni de ko'ngillarinden juvib atıp, kichkinagina balalarni da shuplikka irg'itib ketalar. Shulay bit, o'zlarini qadrlab, jil davuldan saqlab o'stirgan atiyanisinde qartlar yurtuna ilta, ya'ni Adam balasında şuşu, hatta Allah Teala şuşu salgan şefqatlilik sıfatıda indi suvuna başladı. Ama Allah Subhanahu wa Ta'ala şuna qaramasdan, şunday yavuzlik kılva qaramasdan barbir ali ul Adam balasını yaşatı. Sırası halakatga yetmey, sırası cazasını bermey. Ne için? Çünkü Allah Subhanahu Ta'ala ayta, "Menim rahmetim bar narsani de bilab alırdı." Amma de "Fasaktubuha lillezina yettaquna yu'tunaz-zaka vellezina hum biayatina yu'minun." de. Amma tulu rahmetim de,
Чынлап торып барча гынаһларын ярлыклауга ди, лайык булачаклар. Кемнәр генә ди? Тақва булучыларга ди. Закат бирүчеләргә һәм аятларыма, Аллаһ Тәгаләнең шушы аятларына, Коръәненә иман китереп яшәүчеләренә ди. Һәм чынлап та менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә рәхмәтенә ирешеп, анадан туган бала кебек чистарынуны теләсәк, тәүбәләргә килеп, истигъфарлар белән нишләргә кирәк икән? Аллаһның рәхмәтенә лайык булыр өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бу дөньяда да рәхмәтен биреп, ахирәттә дә безне гафуына ирешер өчен Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә нәрсә ди? Ән'ам сүрәсенең 155 аятында: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ди. Менә әйттек бит әле, төшенкелеккә кайбер ат биреләбез дидек. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә гафу итмәс, Аллаһ Тәгалә кичермәс ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди. Әгәр дә адәм баласы хатасын аңлап ди, шушы мөбарәк китапка ябыша икән ди, ягъни Коръән хөкемнәрен укый, өйрәнә, шуның белән яшәргә тырыша икән ди, һәм шуңа ияреп тақва була икән ди, бәлки сез ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең рәхмәтенә ирешерсез ди. Димәк, җәмәгать, менә кайберәүләр инде соңыннан гына тәүбәгә килә, соңыннан гына дингә килә һәм яшь вакытында бик күп гынаһлар эшләргә өлгерә, шулай бит. Әмма Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, әгәр дә минем китабыма ияреп ди, тақва буласыз икән ди, моңарчы булган гынаһларыбызны ди, рәхимле булырмын ди. Ягъни кичеремен ди. Вақимус ссала ва атуз зака ва атиур расула лааллакум турхамун ди. Һәм шулай ук ди нәрсә ди? Намазларыгызны укысагыз ди, закатларыгызны бирсәгез ди, Аллаһның Расулына итагать итеп, ягъни Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмнең сөннәтен өйрәнеп, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмнең хәдисләренә төшенеп, аңа иярергә тырышсагыз ди, бәлки сез ди Аллаһның рәхмәтенә, Аллаһның рәхимлегенә ирешерсез ди. Димәк, җәмәгать, менә чынлап торып Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен аласыбыз килсә, моңарчы эшләгән гынаһлардан арынасыбыз килсә, нишләргә кирәк икән? Тақвалык, Коръән белән гамәл кылу, намаз уку, закат бирү. Лааллакум турхамун ди. Бәлки сез шушы гамәл сәбәпле Аллаһның рәхмәтенә ирешерсез ди. Һәм менә тагын Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләмнең Муслим җыентыгында килә торган тагын бер хәдисен әйтәсе килә. Тагын безне Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет итер өчен кайбер кеше бит инде менә, нишләрбез инде ди, шуңа гынаһларыбыз күп, Аллаһ Тәгалә бик каты газапка тартмас микән ди. Менә төшенкелеккә бирелмәс өчен, Аллаһ Тәгалә турында яхшы уйлар өчен менә шушы хәдисне әйтәсем килә. Умар радиллаһу анһу әйтә, бер вакытты Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм янына әсирлеккә төшкән кешеләрне китерделәр ди. Һәм алар арасында ди балалар, хатын-кызлар бар иде. Һәм бер хатын-кыз ди шушы әсирлектә булган кичкенә балаларны эзләп, үзен күкрәгенә кушып, бик җылаганнарына, ашыйсы килгәннәренә күкрәк сөтен имезә торган булган. Сайлап ала, берсенә имезә, кочаклап ала, икенчесен таба, икенчесен имезә. Һәм Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм шул вакытта әйтә, күрәсезме бу хатын-кызны ди? Әйе, күрәбез диләр. Ничек ул кеше балаларын имезеп йөри? Ягъни күңеленә Аллаһ Тәгалә рәхмәтлек, шәфкать салган, шулай бит, миһәрбанлык, рәхимлелек. Әле бу кеше баласына карата шундый рәхимлелек ди, шундый шәфкатьлелек. Ә үз баласын ди, шушы хатын-кыз ди утка, ягъни учакка, җәһәннәмгә ыргыталыр има ди, шундый газапка. Юк инде, я Расулла, ничек инде кеше баласына шундый рәхимлелек күрсәткәч, үз баласын шундый утка сала алсын инде ди. Була алмый бер ничек тә ди. Чөнки ана үз баласына бик каты рәхимле, шулай бит. Даже әтиләр дә аңлап бетер алмый, ничек әни үз баласына рәхимле булуына. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтә, валлаһи ди, Аллаһ Тәгалә ди
шушы анадан да ди, рәхимлерәк ди үзенең кулларына ди. Без адәм балаларына. Шушы анага карата да ди, Аллаһы Тәгалә рәхимлерәк ди. Һәм чынлап та аны җәмәгать без күрәбез бүгенге көндә. Кеше бүгенге көндә нинди генә явызлык кылмый, шулай бит. Нинди генә шәкелек кылмый. Бүген нинди генә сугышлар бармый, нинди генә зулымлыклар кылынмый. Әмма барыбер шул зулымлык кылучылар да, шул кеше хакына керүчеләр дә, ятимнәр хакына керүчеләр дә барыбер яшиләр әле, шулай бит. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Рахман, Рахимле. Әмма җәмәгать Аллаһы Тааля Ар-Рахим, Рахимле булачак кыямәт көнендә бары тик иман әһелләренә генә. Рахман бу дөньяда бар җан иясенә дә Аллаһ Тааля Рахман, Рахимле. Әмма Рахим, Рахимле булачак Аллаһ Субханаһу ва Тааля кыямәт көнендә бары тик аңа итагать итеп, тақва булып, аңа иманга килеп, аның әмерләрен үтәп яшәүчеләргә. Кыямәт көнендә менә әйттек бит 99 100 рәхмәте бар, шуның берсен бу дөньяга төшергән диде. Калган 99-ын Аллаһы Тааля калдырган качанга? Кыямәт көненә. Әмма шушы 99 рәхимлелегенә, рәхмәтенә, шәфкатенә лаек булачак Ар-Рахим. Бары тик иман әһелләре генә. Чөнки Аллаһы Тааля бу дөньяда әйтәчәк: "Мин бит рәхмәтемне бирдем сиңа бу дөньяда, яшәдең, нинди генә гынаһлык, күфрлек, ятсызлык, әшәкелек эшләмәдең, барыбер яшәдең бит. Минем ризыкны ашадың, мин биргән һаваны суладың, мин биргән аяк күзләр белән йөрдең, карадың. Бу дөньяда сиңа, кыямәт көндә сиңа берни рәхим, шәфкать булмаячак. Әмма кем инде Аллаһны танып, әмерләрен үтәп яшәде, Аллаһ Субханаһу ва Тааля менә кыямәт көнендә теге калган 99 рәхмәтен бирәчәк. Күрә җәмәгать менә әлхәмдүлилләһ, әле без исән икән, шулай бит бу дөньяда тырышыйк шушы изгелекләребезне арттырып, Аллаһы Тааляның инде рәхмәтен алырга. Чөнки Аллаһы Тааля үзе генә белә күпме безгә гомер калуын, шуңа күрә тырышыйк, менә Рамазан аеннан соңда дәвам итик изгелекләребезне. Шәввал уразаларын тутмаган булсак, Шәввал уразаларын тутыйк. Шулай Коръән ничек Рамазан аенда укыдык, дәвам итик, чөнки әйткәнемчә, менә шушы Коръәнне укып, фикерләп, тақва булучылар гына бәлки аларды Аллаһның рәхмәтенә ирешер ди. Шуңа күрә Рамазан аенда гына гыйбадат кылучылардан булмыйча, Рамазан аена түгел, Аллаһка гыйбадат кылучылардан булып, шушы Рамазан аенда кылган игелекле, хәерле гамәлләребезне дәвам итик. Чөнки соңгы сулышыбызда да шушы иманда, тақвалыкта булып, ла илаһа илляллаһ белән Мөхәммәд Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, Аллаһ хузурына күчерә һәр барчабызга да Аллаһ Тааля насыйп итсен. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.